turabasuhuje tubifuriza ibihe byiza twizera ko umeze neza aho muri mu bigiye bitandukana ku isi abari muri East Africa abari Burayi Canada ndetse n'ahandi hose muri Amerika hari aho bavyutse ubunyine hari naho bwije twebwe ubunyine burije ariko dushima Imana yuko twongeye kandi guhurira hano kuri no TV ni televiziyo ya Maisha n'umuhungu wa Pasteur Gedeon muri shengero rya Karumeli twizera ko muguwe neza kandi mukomeye abatakora subscribe share na comment mubikore kugira ngo dukomeze kwagura ubwami bw'Imana kuko niyo gahunda yacu uyu munsi twagiriwe ibakwe cyangwa se amahigwe yo kwakira umushitsi n'umukozi w'Imana n'umuririmbyi n'umuyumbe cyangwa se umunyamasengesho afite imirimo myinshi kandi Imana yaramuhezagiye twagira ibakwe ryo kumwakira tuguhaye ikaze pastor murakoze cyane twizera yuko muguwe neza cyano Maisha y'umushumba ni cyano y'umuhungu w'umushumba cyangwa no umuhungu w'umushumba wa Gedeon buryo bazavuga ngo ni kwijimba ibujumbura mutakora kwibarabara rya karindwi yego 12 izero ya mbere harya bavuga ngo kwijimba yego nagaza numva kera bavuga ngo kwijimbo mu mibunda yafashije imvugo nziza bazayikomeze abantu bose muzagire Bujumbura muzaje kwijimba Karumeli mushumba Gedeon iyi ni channel y'umuhungu wi bazavuga ngo gukora subscribe na share niba bikore duhereye kuri ku mushumba shega narabikoze kera tuguhaye ikaze murakoze cyane mbere yuko dutangura kino kiganiro cacu twemerere usenge kugira ngo tubashe kwinjira mu bwiza bw'Imana muri iki kiganiro murakoze nazo byiza Uwiteka urakomeye ingoma yawe n'amahoro ingoma yawe ndizahanguka turi hano kuri channel Maisha TV y'umuhungu wacu wagize yerekwa aravuze ngo uzajana n'abagiri yerekwa nawe ndi yicaye yaravuze ngo reka kugira ngo asangiza abera ibijanye n'ibyo mirimo n'ibihimbano by'indirimbo turagushimiye muri uyu mwanya muri iki kiganiro tabaritwe ari ukomeza kutugira neza ndagushimiye kugiye gukora igitangaza abazakurikirana nizere ko harimo abarwaye ari bafite ibibazo bazakomeza bafashwa no kugubwa neza mu izina rya Kristo amen murakoze cyane twari duhereye ku ijambo rivuga ngo ku muhungu w'umukozi w'Imana Pasteur abantu benshi bakunze kuvuga yuko abana b'abapasteri cyangwa se abapasteri badakunze kuzara abapasteri kandi ufite experience muri ibyo bintu iyo mvugo kubera iki bakunze kuyikoresha kandi nawe ufite umuhungu ndamufite yitwa Timoteyo ndetse baranaresha yitwa Timoteyo ariko n'umuyumbu ukomeye cyane aranasirimba okay imvugo z'abantu bavuga uko bumva ariko bikunze kubabyo nimba n'abana b'abapasteri bamwe bavuga ngo ndi bashobora kwinjira mu bintu by'Imana si bose ni kuko n'abatari abapasteri nabo batabyinjiramo gusa dufite titre ivugika cyane kandi ibigaragara ku isi ariko sinatwe twabikoze n'Imana yaravuze ngo nabunge mu mvugo nyine zibiswahili wachungaji mapasta ibifaransa bikagenda bivugika muri ubwo buryo ariko hari abana b'abapasteri ari n'abatari abapasteri harimo abeza harimo n'ababi ico cyo kuvuga ngo abana b'abapasteri zo nivugo z'abantu kandi two kwitanga abantu kuvuga abantu bazovuga uko bashaka ariko bikunze kubabyo 80% usanga abana b'abapasteri bataja ku murongo kimwe n'abapasteri jewe ndi umwana wa pasteur data ni reverara wa ayoboye imyaka 40 ni senior pastor muri methodiste imyaka 40 naje ndi uwiwe aho kuba ndi umwana wa pasteur naje kaba ndi revera ubu nyine zo wabimbwira ngabyemera sinobyemera umuhungu wanje yitwa Timoteyo aho ubu turasirimbana nawe wamubonye tuzuramubona aho umukobwa wanje waraye witabye Imana witwa Pendeza yaririmbaga gutyo muri rukaka wose abana b'abapasteri ivyo ngivyo mu gice kimwe icyakora bivana n'indero kwa barundi riko bivuga hari igiswahili kivuga ngo na malezi na makuzi malezi yawe bora n'ubukurire
ahantu hose je sinabyemera ngo mbihe amapurusa 80 ibyo ni ibyawe nk'umuntu ariko je w'ijuru n'amatayo sinobyemera. No, bivuze yuko iyo mvugo dukwiriye kuyica. Titwo kwanga ko abantu bavuga uritanga abantu habe n'igihe cya Yesu baravuze sikanswe twebwe abanyafurika turitanga abantu nubabwira ngo bareke kuvuga ahubwo ni wazavuga cyane gusa ndiwo bitanga abantu habe n'ibitoke mwe zavuga ngo ni byiza abandi bakavuga ngo izinda byunti zimeze neza urabitanga abantu baragoye. Umurimbyi yararimbye ngo bavuga uko bumva ngo abantu ntibatinya bigize niko yaririmbye habe n'umurimbyi yaravuze ngo abantu ntibatinya ariko abantu yeme abantu bubu ariko abantu bubu batinya umvise ko umuririmbyi yabishuriwe mbere y'igi Pastor twongeye kandi kuguha ikaze murakoze ariko twinjira neza mu kiganiro cacu ubundi twari twanacinjiyemo tubanje kuguha Paul nimepoa kandi ndakomeye wahuye n'ibibazo bikomeye ariko si we wa mbere uhuye nabyo yo biwo baramubwiye ngo abantu 10 bose yamavuga ngo ni watanze itangazo ngo navuye mu nda ya mama ndaco nambaye nzasubirayo ndaco mfite ariko ikintu je cantangaje ikiriyo naragikurikiranye n'ibindi byose n'uburyo wabyitwayemo nureka kuzitwaramo gute wigeze ucika intege wakomeje kugaragara usa neza mu bantu yego umunsi w'ikiriyo warasirimbye urabwiriza ndagira ngo urashimira abantu ariko ibyo bintu byose ubikora uri muri mudu nziza umuntu agerageje kwitegereza ukagira ngo ntacabaye ibyo bintu zo mbaraga wazikuye habe na nubu abantu ko baratangara ngo ni gute ndi mwivuga buto n'uyu munsi bampamagaye ngo barashaka kuza kunsura biratangaje twamenye ijambo ry'Imana hari ibihe bitugera umubwiriza aravuze ngo ari ibihe byo kuvuka ari ibihe byo hakaba n'igihe cyo guhinga n'igihe cyo gusarura none se igihe cyo mu bibazo ariko tugaragaza kuko tutizeye je naratahuye nasomye ijambo ry'Imana kuva mu itangiriro kwageza mu byayishuriwe sanga na Yesu yasi yatanze itangazo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo ndawuzaje kwa data tamujana kandi igihe cy'umuntu yo kigeze umuntu azagenda none kuberaje gusobanukirwa nabonye kuko ndoho umwanya wo gukomeza kurira ahubwo no umwanya wo gushima Imana bikurikiranye n'umugaragu w'Imana Dawudi ngo baramubwiye ngo umwana we wararembye byarangiye ngo arangize baramubwira ngo umwana aracikanye Dawudi aravuga ati gitangaza kirabaye ubwo bigenze reka ninjire muri dushe noge nambare na efodi nindangiza ndamye Imana nishime no kuvuga ngo mu gihe cyo mu bibazo turashima no mu gihe tudafite ibibazo turashima abo ngabo buri umuntu agira capacity yo buryo bwo kwizera ariko je naradorongeye mba mwijambo nibera mwijambo ngorera mwijambo kandi gaso wa mbere habe n'umudamu wanje wa mbere nawe yaragiye kandi afiri Kampala 2009 asigira abana bane muri abo bana yasize bane harimo Pendeza na Jolie na Timotheo na Joyce no mu rwego twari tugezemo twakagombye kumva kuko ari raha na raha ariko mukiva Imana iturushije imbaraga ikamutwara kandi ibyanditswe sinokwirirwa mbabara kuko ga n'ubundi yo mbabara sinari kumugarura ariko mu mahame y'ijambo ry'Imana kwamba kunezera ariko n'ubundi pastor twambaye umubiri n'inyama utegerezwa kubabara nubwo nyine tuba dufite uko kwizera kuvuye ku ijambo ry'Imana ariko n'umwana wawe twebwe abizeye yo bari umwana wa sinakubwiye ko umugore wanje yagiye nico gihe 2009 bananiwe kuririmba ndaririmba subuga ico gihe gandaza kamera zari zihari 2009 media yari tara yari kiriyo hirya mu bazungu ariko wayo gute namize ijambo ry'Imana nicyo riba mu mutima wawe abintu kuvuga ngo umubiri aho ninde utababara mu mubiri ariko twizeye ibyo byiringiro byacu biturangiza gakiza twabona gakiza kakamira ibindi byose tukama dutarama gusa tukamuriza n'abantu none se koza bomiriza abandi ngo nibahumurike nindangiza ningera ku byanje ariho nama cika intege umuntu ngo ndahaguruka bakaza barengeza indi Matayo narasanze data yavuga ngo ijambo ry'Imana no mu bikomeye no mu bibazo muzamunezerwa none se iyo chapitre no mu bikomeye no mu bibazo muzamunezerwa tuyijugunye se tuyishogoremo
bishoboka. Niyo mpamvu je nakomeye kuko nasomye ibyanditswe nuko ariko bimeze. Ariko byagiye bigaragara cyane, wagiye umuvuga mu biterane byinshi uvuga umukobwa wawe Pendeza, bisa nibigaragaye nkaho ari ukunda cyane kurusha abandi bana bawe bose. Oya habe nawe. Ariko ugerageza utubwire background yiwe, ubuzima bwishi nyuma yiwe tutazi twebwe. Pendeza ni imfura, yari imfura yaje. Kandi Pendeza niwo twafatikanyije kurera bari umunabe. Urumva kuko kufatisha kurera bari umunabe yarangiza akageza igihe muri iki kinyejana ushingira umwana w'umukobwa wawe w'imfura kwamuherekeza ibirongoranywa byose, warangiza akamagenda agakora ubukwe mukaririmba mukozi we tona tupa Frad ntabomboke. Kamashi nawe se habe nawe wozo nego kumuvuga gute? Ahubwo uzantangara n'abantu bataza bavuga abana babo babonye ukunda Imana muri iki kinyejana. Umuntu ari mwa macurika gutya akagenda warangiza ngo kera yabombotse. Ariko Pendeza yama yitonda yumva amabwiriza yanje yose nuko wari waramuvuga uko kose na mbere kose yafashije kurera bari umunabe. Icya kabiri nuko twageze mu gihe turamushingira akora ubukwe. Wari waramubwiye ngo ntakabomboke? Wari waramubwiye ngo ntakabomboke? Jewe nta bindi bintu namubwiye birebire usibye imirimo yiwe yagiye akora. Niyo yagaragazaga kuko ngomba kumuvuga kuko yitwaraga neza, twanavugana agatanga n'inama. Pendeza atangaga inama kanishaza akambwira ngo papa tugenze gutya tubigenze gutya. Yari umugabo. Urabona kuko Timoteyo nuwaga akurikira Pendeza ijya kabiri. Kandi niwo musore ubu nawe niwo tuhatwicarana. Ariko Pendeza yarafashe faze yo kuba umuhungu kuwimfura kandi akaba n'umukobwa w'imfura. None muri byo ngibyo ngirizo nama no kuruturera bari umunabiwe, numva niyo mpamvu ngomba kumuvuga kandi nanezerwa n'ubose zareka kumuvuga kubera ko hari kintu kenini yubatse mu mutima no mu muryango wa. Niyo mpamvu ukunze kumuvuga cyane. Burya abatwumva baba bakeneye kumumenya Pendeza uwo ari we kubera yuko wagiye umudukundisha kandi tutamuzi. Ndagira ngo nari mbivuze kandi nari mbirangije, ariko kugira ngo nongereho Pendeza niwe twaje duhunga tuja mu Bugande afite imyaka 11. Akiri muto, imyaka 11. Muto. Igihe twagize ibibazo niwo twasigaranye. Joyce yarafite amezi 6 yafashije mu bikorwa bamwumve. Pendeza nu kandi ngo arangize. Pendeza niwe mukuru cyangwa akurikirana nande? Tubwire uburyo abana babagiye barutana. N'abana bari bane. Abona sigiwe n'umugore wa mbere ni Pendeza nayo mfura. Wa kabiri ni Jolie nawe yarashatse. Nejo umuntu yarabyaye umukobwa wiwe yamwise Pendeza uko ya Pendeza yitavye Imana atwite. Wamara icumuro kimwe cya kabiri Jolie yarabyaye. Turamubatese umwana uramwitande ati tawundi izina rya Pendeza ndiryozi. Urumva ko nabari umunabiwe bari bamuzi kuko yari king muri ba amwita Pendeza. Ni ukuvuga ngo Pendeza yari king mu muryango wacu, yari umuntu ukomeye wacu waje n'umuryango wa. Murakoze cyane Pastor, kurasaza nubwo utarasaza cyane ariko imyaka irakujanye. Ariko hari abasimbura urimo gutegura bazo gusigarira. Uwa mbere ni Timoteyo. Numuhungu kurya warubaje ngo se abana ba pasteri jewe gasinomera nka Yoshua wagiye adasize umusimbura. Mose yasize Yoshua ariko jewe kera Timoteyo ko ndamwigisha ishuri mu bisanzwe n'ubuzima bwa rusange, ariko mu bijanye n'ijambo ry'Imana nubu tuzatuvugana gusa tugasenga twarenge tukaririmba mu gisirimba. Unakurikiranye n'ama video yari yose kukiriho wabonye ukuntu twari kudusirimba twakishwe. Ko ndamutegura hanyuma uretse nico hariho nabandi nyina abo nyoboye mu makanisa nabo nimubonamo bana kabangahe ndimutegura. Sinoreka gutegura kubera kuko inzi ngaruka zo kudategura kamenya n'indi byiza byo gutegura, kuko Bibiliya iravuga ngo icyatumye izina rya Eliya ritazimangatana ngo rizime nuko yateguye Elisa. Ngo umuntu wese udategura habe no mu nzu no mu gihugu kiza kigira problem, ariko imbaraga zo gutegura ziba nziza kuko future ejo haba heza. Ugerageje kureba mu bana bawe Pastor, ufite impano yo kubwiriza, uri umuririmbyi, uri umuhanuzi,
ufite n'indi mpano, reka mbabarire nyivuga ukundi kuntu, impano yo gusetsa. Ugerageje kureba mu bana bawe, ninde uzo gukomoraho izo mpano nka zibiri? Pendeza yari umuririmbyi. Pendeza yari no muvuga butumwa. Kandi yavugaga n'abantu bakagira ibyishimo. Ariko ubundi muntu nabonye kera wamfasha n'abana babiri. Uwa mbere ni Timoteyo habe n'ejo bundi yasekeje abantu. Harababwira ati we nta wundi ntazashaka undi mukongomani, ashaka umunyamurenge. Abantu bose baraseka. Iyo kera ndi do. Pesita la kota. Iyo ni do. Narebye ndavuga ati uyu wa kera yafashe yarama yo kumenya kujanisha ibintu. So uzubona abantu habe n'abari bababaye uwo munsi bahise baseka. Hari umudamu muri hanze yaravuze ngo Timoteyo ngo agomba kumushakira umugeni. Muri iki kinyejana mu byo no kwihitiramo. No kwihitiramo. Ariko pastor, wowe iyo mpano yo gusetsa wayikuye? Ugerageje kureba? Sinavuga ko ntagiye mu mashuri yo kuja kwiga ngo ndasetsa. Ni ibindi Imana yaduhaye. Mu muryango se? Ni ibindi Imana yaduhaye. Ni ibindi Imana yaduhaye. Yaduhaye kabisa. Yaduhaye pe. Ni ibindi Imana yaduhaye, ntabwo twabivukanye. Ariko n'ubusanzwe na data ni umuririmbyi kandi agira niyo mpano, yavuze abantu baraseka bakagubwa neza. Ariko haru ugerageje kureba uno munsi, iyo utaza kugira nk'iyo mpano yo gusetsa, kurumva uba ufite iyo visibility nk'iyo ufite ubunyene. Okay, ico nashobora kuvuga ndagiye kuyigira iyo mpano, hari kuza ibindi bishobora gukora muri uko rwego. Ariko mu kiva Imana yambaye iyo mpano, ndayishimira Imana. Kubera kubundi ndavuga nk'abandi, ariko bandi bagaseka. Nanje niba stese naje kwireba ngasanga ko baraseka. Uko nawe uza wireba uburyo abantu barimo guseka. Ibitaramo byarangiye ndikurikirana Simedias. Kaza kureba uko twigishije. None ngavuga atangase byari byageze gute. Gusanga nyine n'ikindi Imana yabanuye kandi umuntu atakwita. Hari utu video twinshi twagiye dusohoka cyane nko muri za Foursquare n'ahandi dusetsa. Iyo tugerageje gutureba uzukura mwiki. Uzuseka se nawe? Je ndaseka cyane. Ni guseka ni impano yanje. Ugaseka ivyo bari murakora. Ahubwo abantu bagira Yesu muri bo batungwa n'ibyishimo no guseka. None se turababarakare aho twarishanye se tugira ibibazo se habe nubwo bishoboka. Umuntu wese w'umukristo agomba gutungwa no guseka n'ibyishimo. Pastor, unyemerere tuje ku muhamagaro wawe buke. Wamenye ryari cyangwa se ni ryari wumvise ijwi ry'Imana ari guhamagarira gukizwa? Hari nka ryari nimba wibuka neza byari bimeze gute? Wowe ndabyibuka ibintu se biri umuntu yaciyemo yarekwa kubyibuka gute? Ibyiza wareka kubyibuka. Habe n'abakoze amakosa umutima uzuganuka kubitayo. Jewe nakirijwe mu bibogobogo iwacu mu bivumu. Mu bivumu niho no kubavuga cyane. Bibogobogo. Kunze no kubavuga. Bibogobogo niziza. Aruwangi wabo. Wewe uwo kubaza uvuka wowe hanga. Habe na Yesu aravuze ngo ngiye kubategurira ngiyi wacu. Yesu atazi itangazo ry'iwabo wowe urangi wanyu. Wowe ndumvise ko Israeli Nehemiya baramubwiye ati wacu. Ariko ahubwo reka nakubwira uzakunda iwanyu. Nimba utanakunda iyo serumu gufate uzahakunda. Bibogobogo ni heza. Ahantu hankujije akanigisha kakura uburere gatanga n'ijambo imitima y'abandi gakira. Kandi aho hantu havuyemo abagabo b'imvuzi b'imfura. Ahantu twororoye, ahantu twabyariye. Mama yabje abana 13, turi 11, abahungu 6, abakobwa 5. Ureka gukunda aho hantu. Barumuna banje bose bankurikirana n'abashiki banje. Data gashingira afite abuzukuru n'abuzukuruza. Urangiza abantu ngo uzahanga ukunde. Iryo jwi riguhamagarira gukizwa waryumvise gute? Ryaje risa gute, rimeze gute? Oye, ko twakuze turi mu rusengero ariko twari tutarakizwa. Kuko hari utuntu abantu bakoraga tunyanga tukiba inkoko tukibiye neza abantu tukazirya. Mukiba inkoko nyuma yabwo mfite nk'imyaka 15 n'itandatu n'irindwi 17 neza nibwo naje kwinjira ndakizwa ndanabatizwa ndangije. Umugabo wambatije ni Revera wa Methodiste.
wari utuyoboye ico gihe, umugabo w'Imana wifura cyane wabasita babakwera, niwo wampatisha hari kuri Pentecoste nuzura umwuka we, ariko namandangira gusenga. Natangiye gusenga, kaja mu butayu, kaja ku ishuri, kaja mu butayu, kaja ku ishuri, kaja mu butayu, kaja ku ishuri, ndabikunda, ndasoma, ndaririmba mu mukorari, mbakoniteri w'ikorari, nuko namandangirira aho ngaho kora umurimo w'Imana kugezana n'ubu. Uwo mugabo wambatije yitwa Revera Muhanda ni Marehemu, ariko yari ifura cyane. Ariko muri uyu murimo hari ibibazo wagiye uhura nabyo, ikibazo gikomeye cyane wahuye nacyo uza wibuka nikiki wakivuye? Ni byinshi, ndavuga bitatu. Wagisinze gute? Bikomeye, ni byinshi bikomeye. Muri ubwo buzima nahuye n'ikibazo kimwe, kuko nangaga ubukene, ariko kavuga ngo reka mashaka ifaranga noneho zavuga ubutumwa, ndafite akajagari, curuza umunyu biranga, nigeze kwikora amaveri 80 nyakura mu Rweba, ndareza mu Minembwe, mu isoko mu Bidegu, habe ni veri nimwe sinagurisha, ngenda mu Gatanu habe nimwe, ngenda mu kazi rimwe ko mu Bikarakara habe nimwe, ngenda mu kari kwa Rutaganda habe nimwe, ndawuhombesha. Noneho kandi naje nakabye ifaranga z'abandi, kwanga ubukene. Naho ngo umuntu azavuga ubutumwa afite poshe, kandi ifaranga ni nziza, wozangiwe niwe, ariko ni nziza, koga nizo zitegetse hano ku isi. Imana iri hejuru ya byose, ariko inoti zigira imbaraga. Ico ni icambere, inoti zigira inoti faranga. Nubona Imana ya Isiraheli iguhaye agakizi kaguheza no gukire n'inoti, tacu utazakora. None ico mpura n'ico kibazo, ndadandazaga biranga. Nigeze kuja kwimba inoro, ija mwishimo y'inoro, ndazibura, ariko bani ngo bayijemo barazibona, ariko ngonje mwivuga butumwa ngo ndirimbe, noneho ntinda kugera kubisubizo vuba. Kibazo ca mbere, narasenze sengana ikirato kimwe kiranatoboka, cakindi cate akajagari mu kanisa. Nawe urabyumva akajagari se cyateje ikerere, ari akajagari ni ikerere. Abantu bose kuko twaririmba igikorari turi n'umuyaga waho ugenda mu burasirazuba, kiriya mu burengerazuba, tubiwagazi burasirazuba, mbona abantu bose bafashe ku mazuba. Noneho ngo nje kureba sanga problème ari kirato, kuko imvura yari yaguye cyaranatobotse mu buzima bwo mu bibogobogo, inka zimaze kunyagwa, nuko. Ariko kubera ibyo ngibyo Imana ya Isiraheli, ico ni kibazo ca mbere nawe. Ico ni kibazo ca mbere, ariko hari yindi pantaro y'ibira ko kunze kuvuga nayambariye mu bibogobogo, kuko yari umukara, iraruha neza, iraruhisa nkuko yari igiye gusa nkakaki, ariko kukiyo t-shirt yawe niko yari pantaro yirabura, ariko kubera irahindura amabara kubera gusaza. Tukorogana n'abatayeri, wari wakorogana na tayeri twakoroganye na tayeri gutya, arambwira ngo ndamahi turakwiyamye kuzasura kuzana ipataro hano kwa yari ifite nk'ibira kabingaye pastor. Twagaze muri 7 bari wayambara, cyo ni kibazo, ariko ndakomeza sinavuga. Ikindi kibazo nahuye naco ni ikibazo cyuko namaze kugera mu gihugu cyo mu Bugande, umugore arapfa, kandi ntangiye kwinstall, none sigara n'imfubyi. Cyo ni kibazo nagize, none kugenda mu ivuga butumwa ongera kagaruka, aje mu ivuga butumwa naba gishika bakampamagara ngo abana bimeze biti. Cyo ni kibazo nagize gikomeye cyane, ariko turasenga Imana iradufasha, za kugwira umugisha, za gushaka umugore wa kabiri, aza ari marayika, amfasha kurera abana, ndamushimira, ndashimira n'umuryango uko badata bukwe n'imfura. Kandi uriya mugore iyo ndaje guhura nawe byari kungwa, ariko ahari nimba umuntu azotanga izindi nkwano simbize ko nditegura, ariko umuwoza utanga kabiri. Ariko kugira ngo uje mwivuga butumwa pasa muzamwicara kwanza n'umugore nkuko wamuvuga neza akaguhangura, cyangwa uzugenda ngo kwa kundi kw'abandi. Oye kwa kundi kwa ngora mundagiye aya jewe zanicara akamubwira ngiye invitation amatariki natumiwe mu giterane mu gihugu runaka, none ndashaka ko twicara, nimba wumva ko nta kibazo gihari ko nagenda, akambwira sawa.
naje warambwiye kuri umuvuga butumwa none se nakwitanga umugambi w'Imana nta kintu ndajamo civuga butumwa habe n'umugore wanje wa mbere undi kimubwiye tibishoboka kuko banasaze wogenda utabwiye umugore ariko uza umugore muzaze mbabwira amakuru y'urugo ugiye utabwiye umugore nta mugisha wobona ariko iyo wamubwiye ubwira muzuru ukamubwira ngo ngeza wagera no mu icumbi ukavuga ngo ngeza ahantu hose umva ufite amahoro shabaza mvuga abandi batazi bavuga ibyo ndabasunguye muje muvugane n'abadamu banyu kuko nta muntu ukomeye kurusha umudamu wawe abandi bose boguta ariko umudamu wawe mwakomeza ariko ubu nyine muravugana nuko turavugana none muri saa sita twavugana no mu kanya twari kumwe na Revera ndi kumwe na muramu wanje niwo mukuru mwabo na muramu wanje undi w'umuhungu n'umwana we nabahaye n'inoti nyine zimwe zo kugira ngo barebe kubomwa na mata kuko mataga ni meza zanumva abantu bavango za fanta tuzimenye ino twebwe twakuriye ku mata none se ivyo bibazo byose wagiye uhura navyo ubinesha gute ni gute ubivamo ukabinesha kubivamo no gukora ku mugore wanje afite iduka karakora nanje mfite channel yitwa Revera Matayo Damais Official no mutangiye guhemba ahubwo basabone aho ngaho banashe bayitangaza badukorere na comment zira iraho ngaho nobu uretse nico mfite ni urusengero uretse nico ko ndigisha n'abana gorarakora kuko ubucuruzi jewe iyo network ndi yamfasha ariko umugore we ngo abijemo birakunda so muzamura muri iyo capital yiwe kugira ngo akomeze azamuke ndinginga n'abakozi b'Imana abandi bose dukore cyane kugira ngo umurimo w'Imana ari igihe ugana mu ivuga butumuka muri faranga ariko mu rugo kabwira umugore manura ifaranga hano kugira ngo ibintu zagoranye cyangwa unazindutse si buri gihe cyose ahantu hose bagutepera ngo bakubwira ngo bafite ifaranga ariko wariteguye ibintu bigira imbaraga gukora kuko ni ijambo ry'Imana ngo udakora ntakari niyo mpamvu jewe muri urwo rwego nabivuyemo n'ubu ndabirwanya cyakora nanahinze n'ibitunguru ariko kose gukora muri corona neza imodoka 7 z'ibitunguru baratangaza baravuga ngo nta soko ndahomba byose biheze abaturage ibindi birabona ko nagomba nari maze kabisa isoko ryiza nari kubona ifaranga nishi n'ubu ndahinga ndakora madame aracuruza tugafatikanya tukanahinga n'ubu isizo ariko ndapanga guhinga izindi mbuto zitandukanye abakozi b'Imana ntabwo bakunze gukora bene izo bintu kenshi bakunze kuba mu mabiro muri biro gusa bisubiramo numve abakozi b'Imana benshi nkuko kwawe tibakunze kuja muri iyo mirimo kiyo wavuze bakunze kuba kenshi bari mu mabiro nifunguzo zingana kagutya okay mundu avana niyerekwa rye ariko jewe nasomye Bibiliya avuga udakora ntakarye none mukiva umuntu adakora Bibiliya ivuga udakora ndakarye inama notanga tugume muri za biro gusa tugende dukore hanyuma na biro nayo tuyigeremo iminsi yose soza wirwa muri biro hoye yindi bishoboka gira umunsi wo kwirwa muri biro nurangiza ugire n'iminsi yo gukora mbere ko turangiza kino kiganiro cacu nyemerere turangize kuri iki kibazo kivuga ngo kuri experience ufite niziye quality zikwiye kuranga umukozi w'Imana zigomba kuranga umukozi w'Imana kazi 3 cyangwa 2 ijambo rya mbere agomba kwiga kubana n'abantu bose amahoro kuko ni Bibiliya biravuga ngo nimugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezi kuko utejejwe tazabona umwami Imana iyo umuntu abanye n'abantu amahoro ntabarobanura cyo ni cyambere kuko ndangizi yigize umuntu agirwa n'undi iyo ni yambe iya kabiri agomba kurangwa no gukora Bibiliya iravuga ngo nzaho umugisha amaboko akora kozi w'Imana agomba kurangwa no gukora icya gatatu agomba gusenga no gusoma ijambo ry'Imana icya kane agomba kwicisha bugufi icya gatanu agomba gutunga ishuriro icya gatandatu agomba kumenya kuvuga neza mu bantu icya karindwi agomba kuzaza atanga apana ngo nimutange ngo mutange agomba kuba exemplaire tugiye gukorera Imana turatanga miliyoni 50
iwe agashogoramo miliyoni 5 akazitanga kuko kugwa gukora kuba kumuhaye amafaranga akaba ari ubu wa mbere ko hari abakozi b'Imana avuga ngo ni wowe wa mbere ko kichwa lazima wewe uwekelelezo. Nibyo. Murakoze cyane Pastor, twizere kundi munsi twagukeneye tuzakubona kuko ndagira ngo uracari hano. Mwaca kuri mwene data Revera Jedeo kwijimba hariya kumutakura. Ndanamukunda n'umuntu twatangijanyije umurimo w'Imana muri 2002. Nariko mubwira mu mwanya ngo nawe uzamutumira azagusangiriye. Ndarinda kumutumira kandi azozane n'abakameramene biwacu. Ndarinda tuzamenye neza ko wamufashe neza. Ahubwo mumbarize ngo se ni gute ataragera ku ijimbo ya Holy Spirit Fire Church. Taragerayo kandi rero umaze kugera hano kakangahe? Jewe hano kuva tangiye mu ishuri niho neza Carmel nije wabaye wa mbere gufungura. Agenda ku matete inana amashangi ninje wagiyeyo. Aja ku mabati habaga n'icyo gikomeye. Nijoge none ageze kuri level ya 4 bagiye kubaka none ahubwo reka mbwene n'abantu mutuye isi yose ni mumushigikire kugira ngo afite vision yo kubaka urusengero ni ruzaza rwinjira mu bihumbi 5 ko nabonye agize ko ari gufi yo mu 5 nibike ibihumbi 10 kugira ngo tangiza igigize nda muntu utagirwa nundi mumushigikire abari muri Amerika na Australia n'abari muri Congo muzane inoro muzane n'amadolari muri abantu beza ni mumushigikira muzamukoreye Imana. Karana kumva mugira icyo mubwiye. Ndamubwira kabiri kuko yumvise nagende azaze ku paruwasi. Muzamufata neza Pastor. Tugira icyo tunakora. Muzamufata neza. Fata neza. Urabaza amatayo ijuru n'amatayo kumufata neza. Ngizwe no gufata abakozi b'Imana neza. Je n'umudamu waje nitore. Murakoze cyane buranije. Turagushimiye. Murakoze cyane. Uri umuntu mwiza kandi tuzagusura mu minsi iri imbere. Karibu cyane. Murakoze cyane iki kiga ariko unyemerere dukomeze. Wari mu giterane kandi igiterane cyagenze neza. Igiterane cyamaze iminsi 3. Igiterane wakibonye gute Pastor? Ntawe uzumenye ko nije wari umuvuga butumwa. Abandi nibo bovuga. Ngiye kwivuga imbangiye orsije na 2. Igihe Mose yagiye kwa Farao tiyivuze ariko ibikorwa nibyo byavuze. So bagende kuri chano ya cace hanyuma bakurikirane. Wera tangiye kuwa 4 kuwa 5 kuwa 6 no ku cyumweru mu mugoroba. Ako ayandi makuru mbabwi baje kwirebe kandi bashiremo amamega menshi kuko ibintu byahabaye. Sibyo tumega tuke bashiremo amamega hari ibintu kuko habaye ijambo kw'Imana yadushoboje ariko twavuze. Ngiye kuvuga ngo bimeze gutya nibaje kuri. Ariko ni irihe somo wakuye mu giterane nubwo wari umutumiko? Mu giterane nabonye kuko abanyabujumbura baracafite umwimerere w'urukundo wo guhumuriza. Kuje nagize ikibazo bahita bambwira ngo giterane ngo nico gufasha Matayo ukumufasha kumuheza Paul kubampumuriza. Baje kugihindura nyuma ariko ntabwo cyari cyo guhumuriza. Naratangaye n'ububja sinzi n'indi revu. Uzi ko abantu bagira amahereko ate umuntu niyerekwa rya Pastor. Ya Pastor umuntu yuko amavuga ngo igiterane nico gufasha Matayo tumuheze tumwihumure yasigiwe imfubuzi abuzukuru biwe babi. None turebe za gigose yacitse ko ibyo bintu ndibyo bipfa gukora umuntu gusa winahanga n'umuntu wagaze ku mujuru rya 3. Umuntu udafite vision ntabwo yapfa gutekereza nk'ibyo bintu. Umuntu udafite vision ntabwo yapfa gutekereza ibintu nk'ibyo. Gutese ndamushimiye n'abarundi kazi. Shimira n'igihugu cy'u Burundi. No kuri komwe n'abagabo kuvuga ngo bagufashe neza. N'ubundi kuri hotel de bangaburiye neza. Ta restaurant tarajamo kekiyo tarajamo nitari mu Burundi. Restaurant zose nazigiyemo kandi bakambaza ngo urya icyo ushaka kandi nico kunda. Umuntu ubaza ngo se urumva worya iki? Bibari byiza cyane. Uretse nico ngico abantu barahaguruka, abana barahaguruka, abagabo barahaguruka, abagore barahaguruka, baravuga ngo
dushigikire Matayo ku bibazo yagize. Imana ya Isiraheli uwo mugisha Karumeli kandi bagirira neza hamwe n'abakozi b'Imana. Numva twanarekera aho ngaho. Imana ya Ibrahim komeze tugirire neza. Murakoze cyane pastor, ntabwo wogenda utansigiye umugisha kuko ndibuka igihe kimwe yigeze gusengera umuririmbyi Elize amusengera, hari amagambo wamwatuyeho naje gira amajambo kangaho nyatura. None nawe uvise kwizera kwa kujanye muri urwo rwego kuko ije tuvuga ryose irakuba 100%. Witwa nde? Muco Patrick. Muco Patrick ariko izina ni wo muntu akiri kuboko. Uwiteka umugirire Muco Patrick neza, icyo ashaka mu mutima we ugikore. Muri iki kinyejana uzamuheza igikundiro kuruta icyo yari afite, nazoza ahura n'abantu ayi data we abigisubizo kuri we. Ugenda umurebera umuntu muri iyi season amugeze ku bantu. Ndagushimiye kuko utazacicika ku buzima uko mufashe, ariko umugisha uzakomeza amaboko ye kandi uzamuheze kurama n'abamukomokamo. Ryakagira uzakenyuka ku buzima bwe. Kindi cya kabiri uko dufatanye mu ntoki zongere duhurire kandi muri Amerika dufatanye mu ntoki dutaramanye nawe. Amen. Murakoze cyane, umugisha turawakiriye. Icyo tubasaba no gukomeza kugira subscribe kuri iyi channel ya ni Maisha TV kandi mugira na subscribe na share. Imana ikomeze kubagira neza kandi bafashe. Murakoze cyane.